Intervalle. Posture ya bitumba. Et non pas la posture ya distraction. Et à la soldat. Et à la policier. Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mwebwe mwese mukurikirana amakuru n'ibiganiro byose tubagezaho umunsi ku wundi. Turi kuri Ihango TV. Ihango TV rero akaba ari umuyoboro wa YouTube ukugezaho amakuru aba ari kugenda avugwa hirya no hino ku isi, ariko by'umwihariko amakuru yacu akaba yibanda mu karere k'ibiyaga binini, by'umwihariko mu Rwanda, muri Kongo, mu Burundi ndetse n'ahandi. Akaba ari no mpamvu rero nkurarikira gukomeza gukurikirana amakuru n'ibiganiro byose tukugezaho umunsi ku wundi. Turi ku itariki rero 17 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka n'uw'ibihumbi 2024. Muri aka kanya n'ubundi ndaje kugira ngo nkugezeho amakuru akomeye, akaba ari amakuru rero atugezeho asohotse mu kanya gato gashize, nanjye nkaba nje kugira ngo nyakugezeho gatanu kuri gatanu. Ndabashuhuje rero mwebwe mwese mutwumva muherereye muri Kongo, abari mu Rwanda, abari mu Burundi, Tanzania, Uganda ndetse n'ibindi bice byose bigize umugabane wa Afurika. Mwese ndabasuje kandi mbahaye ikaze mu makuru yacu y'aka kanya. Muri aka kanya kandi ndongera gusuhuza mwebwe mwese mutwumva muherereye ku migabane ya kure, haba ku mugabane wa Amerika, umugabane wa Aziya, umugabane w'Uburayi, namwe mwese ndabasuje kandi mbahaye ikaze muri aya makuru yacu y'aka kanya. Muri aka kanya rero ndagira ngo nkugezeho amakuru agezweho, aho tugiye kwibanda kuri iyi nkuru ivuga ko Minisitiri w'Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasezeranye ko agiye kurangiza intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse n'abandi banze b'igihugu bagahera ko nyine babakubita inshuro. Ibintu rero bikomeje kugenda byigambwa n'abategetsi bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi rero n'ubundi byari byavuzwe mu minsi mike ishize, bivugwa na Minisitiri w'Intebe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Minisitiri w'Ingabo rero Guy Kabombo washyizweho na Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yongeye kugaragara avuga ko mu minsi mike gusa bazaba bamaze gutsinda abanzi b'igihugu. Mubyibuke neza ko uwitwa Chilombo wanataziriwe fashi mu gihe yari arimo yiyamamariza kuba perezida w'iki gihugu mu matora ashize, yanagaragaje ko nyine ngo mu gihe cyose yaba amaze kwima ingoma ko azongera agashoza intambara kandi agatsinda igihugu cy'u Rwanda. Ubu ngubu rero nk'uko bigaragara n'ubundi imvugo rutwitsi zongeye gutangira hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, ndetse n'abayobozi muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje nyine kugenda banagaragaza ko bashyigikiye politike ya fashi Beto, ukomeje nyine kugenda agaragaza ko agomba kwivuna abanzi, cyane cyane yamaze no gushushanya hirya no hino, haba mu itangazamakuru ndetse no mu bubanyi bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru rero turi bwibande ku nkuru zanditswe mu bitangazamakuru, akaba ari inkuru rero ivuga ko mu gihe cy'iminsi mike gusa uyu Minisitiri w'Ingabo mushya Guy Kabombo yamaze gusezeranira abakongomani yuko bagomba kuba bamaze gutsinda umutwe wa M23 ndetse n'abawushyigikiye. Raporo rero iheruka yagaragaje ko igihugu cy'u Rwanda, Ubugande ndetse na M23 yuko aribo bagira uruhare rukomeye mu guhungabanya umutekano wa leta ya Kongo, nubwo iki gihugu kinavuga ko William Ruto uhagarariye Kenya yuko nawe bashobora kuba yaramaze gucengeza akaboko mu ntambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera ko hashize iminsi agenda agaragaza aho abogamiye. Ni amakuru rero tugiye guhera kuri inkuru ivuga ko Minisitiri w'Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagize ikindi yizeza abanyekongo ku kijyanye no kurangiza intambara ibera mu burasirazuba bw'iki gihugu, ndetse akavuga ko bagomba kuyinesha byanze bikunze mu gihe gito gishoboka. Ni Minisitiri mushya w'Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kabombo Guy Mwadiavita niwe rero wongeye gutangaza ko akoresheje urubuga rwe rwa X yavuze ko rero hari icyo agiye guhindura vuba cyane ku byerekeranye n'intambara ikomeje kubice bigacika mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ikomeje kuba hagati y'ihuriro ry'umutwe wa M23 cyangwa se na AFC ndetse n'ingabo zirwana ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. By'umwihariko nyine zikaba ari ingabo ziri mu burasirazuba bw'iki gihugu, aho harimo ingabo z'u Burundi, ingabo za leta ya Kongo FARDC, Wazalendo, FDLR, Bacanshuro ndetse n'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC
SADC zigizwe n'izavuye muri Tanzania, izavuye muri Malawi ndetse na Afurika y'Epfo. Nk'uko rero ku munsi w'ejo twabikugejejeho, Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yagaragaye mu itangazamakuru yivugira ko bagomba gushyira imbaraga mu ntambara ya Kongo, ngo kubera yuko mu kuyitsinda bazabigiramo inyungu ziheranije, ngo cyane ko ari igihugu gifite amabuye y'agaciro ndetse n'umutungo kamere uhagije, ngo kandi kubera n'ubunini bwacyo n'abaturage gifite akaba ari isoko rinini ku bindi bihugu, ngo bityo bakaba badashobora kwirengagiza kugaragara cyangwa se kugira uruhare mu ntambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero bisobanuye ko igihugu cya Tanzania nacyo kigomba guhaguruka n'ingoga kigashyira ingufu n'imbaraga muri iyi ntambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Witwa rero Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo nawe nyuma yo kongera gutorwa biravugwa ko ashobora gushyira imbaraga zihambaye muri iyi ntambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni nyuma y'uko yaba yirengagije amagambo yivugiye ubwo yari mu Rwanda ku itariki 7 z'ukwezi kwa kane muri uyu mwaka turimo w'2024, ubwo yavugiraga i Kigali mu Rwanda yuko atazemera yuko bakomeza gushyira imbaraga z'ingufu muri iyi ntambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uko ahubwo agomba gushaka uko ashoboye kose kugira ngo iyi ntambara ibe ishobora gufata indi sura, binjire mu buryo bwo kuganira. Inzira ya Nairobi ndetse n'iya Rwanda nyine ubwo birumvikana ko aribwo yagombaga kongera gusubizwa ku meza, leta ya Kongo ikaba yaganira n'umutwe wa M23 kugira ngo hashakwe umuti w'ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binyuze mu buryo bw'amahoro. Ibi ngibi rero hashize amezi nibura agera kuri 2 anarengaho, ariko nta kiratangazwa kuri iyi nzira Ramaphosa yari yasezeraniye bakurikiranye ikiganiro yagiriye mu Rwanda n'itangazamakuru, ariko biracyavugwa yuko ashobora kuba yarabeshye mugenzi we w'u Rwanda, cyangwa se akaba n'ubundi ashobora gukomeza gukora ubuvugizi mu muryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC kugira ngo imbaraga ndetse n'ingufu bakomeje kuba bashyira muri iyi ntambara ibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zibe zaba nkeya. Dusubiye rero ku byatangajwe na Minisitiri w'Ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Guy Kabombo, yanavuze ko mu minsi mike urugendo barimo bakizeza ko rugiye kugenda neza. Icyo yashakaga kuvuga rero ngo akaba ari ukuvuga ko ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yuko bishobora guhagarara cyangwa se nyine bishobora gufata undi murongo. Ni aho rero batangiye kwisuganya bavuga ko bashobora kongera gushoza intambara ku burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa se nyine kurwana n'abanzi babo, mu gihe rero no mu Rwanda hari amatora, akaba ari amatora rero y'u Rwanda y'umukuru w'igihugu ndetse azakurikirwa nyine n'andi matora atandukanye y'abayobozi, aho nyine mu Rwanda bari mu bikorwa bitandukanye bya politike. Bikaba bivugwa ko rero bashobora kuba nabo bakomeje kotsa igitutu politike nyarwanda kugira ngo wenda barebe niba bashobora guhungabana. Murabyibuka ko mu gihe gishize nibwo hasohowe inkuru ziswe Rwanda Classified, zasohowe n'ikinyamakuru cyiswe Forbidden Stories. Rero izi nkuru zose ndetse n'ibindi bikorwa byose bya politike bikomeje gukorwa ku ruhando mpuzamahanga bishyirwa kuri aka karere, cyane cyane ku gihugu cy'u Rwanda, bivugwa ko nyine gifite amatora muri iyi minsi. Nabonye n'igihugu cya Uganda raporo umuryango w'abibumbye uheruka gusohora, nabo baravuze ko ngo bashyigikiye umutwe wa M23 ku mwanya wa mbere. Ibi byose rero bikomeje kugenda bigaragaza ko mu karere hashobora kuvuka uruntu rushobora no gutuma rero hari impinduka zishobora kuvuka nk'uko byari byanahanuwe n'uhagarariye ubutasi mu gihugu cy'Ubugande mu gihe gishize. Ni mu mwaka ushize sinibuka neza ukwezi, ariko hari inkuru zigeze gucicikana zivuga ko nyine hashobora kubaho akaduruvayo muri aka karere k'Afurika y'Iburasirazuba, ndetse kakaba kasiga hari abayobozi bavuye ku butegetsi. Ibi rero byose dukomeza kugenda nyine tubirebesha amaso tukareba niba koko bishobora kubaho, cyane cyane ko ibyinshi ibikorwa
bigaragara ko biba bikorwa harimo n'ubuswa bwinshi nk'uko byakomeje ndetse no kugenda bigaragazwa na perezida w'u Rwanda Paul Kagame, aho yavuze ko hari politike mu karere iri primitive cyangwa se primitive politics, aho yashaka kugaragaza ko hariho politike yagombye kuba yarabayeho mu myaka yashize, ariko akaba atungurwa no kubona nyine hari abanyapolitike bafite imyumvire idakwiriye abanyapolitike mu mwaka w'ibihumbi 2024, ndetse avuga ko yanatunguwe no kubona hari ibihugu bikomeye cyangwa se abandi banyapolitike bakomeye ku rwego rw'isi bari inyuma y'iyo politike y'ubucucu perezida w'u Rwanda yavugaga mu gihe gishize. Nakurarikira kandi kuza gukurikirana ibiganiro by'uyu mugabo Paul Kagame biri buze guca kuri televiziyo y'igihugu mu Rwanda, aho aba nyine agenda agaruka ku bitandukanye. Murabizi yuko ajya agira igihe akajya mu itangazamakuru akaganira n'abanyarwanda ndetse n'abandi bose baba bifuza kugira ibyo bamubaza ku bijyanye n'imiyoborere y'igihugu cy'u Rwanda, kinakataje cyane mu bijyanye n'iterambere, haba mu rwego rwa politike, mu rwego rw'ubukungu, mu rwego rw'uburezi, mu nzego zose. Murabizi yuko haba mu ikoranabuhanga, haba muri segiteri zose igihugu cy'u Rwanda kirayoboye, cyane cyane haba muri Afurika ndetse no ku rwego rw'isi, cyane cyane mu gihe cy'imyaka 30 aho inkotanyi cyangwa se FPR zari zimaze kubohora iki gihugu cy'u Rwanda. Muri Repubulika rero Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko twakomeje kugenda tubivugaho, Guy Kabombo aragaragaza ko bagomba kongera imbaraga mu ntambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nabonye abakomando ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari mu myiyereko cyangwa se nyine bagaragaza yuko bashobora kwinjira muri ibi bikorwa bya politike bibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari abari basanzwe bahari, ariko leta ya Kongo iragaragaza ko igiye koherezamo abandi benshi. Nk'uko mwabyiboneye rero mu gihe twatangiraga amakuru, mwabonye ko hari video igaragara bagaragaza ko bari mu myitozo karundura yo kugira ngo babashe guhashya umutwe wa M23. Mu minsi ishize nibwo habayeho inkundura yo kuvuga ko Kongo yongeye kujya ku isoko ry'intwaro ndetse n'ibikoresho bya gisirikari, yongera kubyegeranya ku bwinshi. Ubu ngubu rero bakaba bashobora kuba bagiye kubyinjiza mu kazi. Abahungu rero ba Makenga nabo ndakeka ko bashobora kuba bari conje cyangwa se nyine bahagaze bwuma bategereje kubivaruza cyangwa se kubyambura aba basirikari ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka rero amakuru ajyanye n'izi mvugo rutwitsi z'abategetsi batandukanye ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yuko bashobora kongera imbaraga mu bijyanye n'intambara ibera mu burasirazuba bw'iki gihugu, ndetse bakavuga ko bagiye gukora uko bashoboye kugira ngo uwitwa umwanzi wabo wese ahagarikwe. Reka turebe neza nyine ibyo bazakora, cyane ko abitwa abanzi babo nyine bakomeje kugenda babagaragaza, banabashushanya hirya no hino mu bitangazamakuru bitandukanye. Murumva ko rero abo bashushanyijwe nabo bagomba kurya bari menge kugira ngo barinde umutekano wabo, harimo igihugu cya Uganda, u Rwanda. Abo mu mutwe wa M23 bo ni ibisanzwe nyine n'ubundi bahora mu ntambara z'urudaca. Hari n'amakuru ndi kujya mbona caracara hirya no hino y'ibice byagiye bigaragaramo imirwano, nayo ndi kuyegeranya kugira ngo mu kanya atuze tuyarebaho 5 kuri 5. Ndakwifuriza rero kuba ushobora kujya munsi y'iyi video maze ukareba handitse ijambo subscribe, ubundi ukarikandaho, kanda kuri like, ukande kuri share, ukande kandi no kuri commentaire, ubundi tujye tubana 5 kuri 5 aho mba nkugezaho amakuru yose agezweho ajyanye na politike, ubukungu, imyidagaduro ndetse n'andi yose ashobora kugufasha guhindura ubuzima ndetse no kubaho ufite amakuru y'aho ibintu biba bigiye bigeze cyangwa byerekera. Ubundi ciao ciao, dusubire mu kanya gato. Karibuzi.